yarabitubwiye Jackie yari yarabikubwiye Amadonna yari yarabikubwiye iyo mana yari yarabitubwiye Eric yari yarabikubwiye iyo mana yacu muzagirira kuruza akisema hajinyorumadisha akasema na Ibrahim tuvuge tuti amen ariko yemwe muvuge muti amen ati nzoguha umwana Abraham umenga biriko biratera kongera imbere musogeza mbele umenga rikarasahaza utafikiri kwa nini ati nore man akasema sasa kama niko nasahaza bora mimi naona niko na atakana nsize niko nazeeka bila kwa tuseme amen atega ubutunzi bwanje utajiri wangu ati uzohaba butahira abandi utapeleka wengine oh haleluya ariko Imana yakubwiye zenye Mungu alikuambia ariko uyu mwaka amen ubukungu bw'ubuhanuzi uyu mwaka ni bwawe uyu mwaka ni wawe ishize kw'ikidogo uyu mwaka ni bwawe ukaba ukoresha imashini ordinateur telefone Android ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Alimaso TV arivyo Yes Arakiza, Imbaza Time, Interview, Gospel Music gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Alimaso TV. umusenzi yasusukuwe niwe yahindukiye ashigwe hejuru umukozi bari barahevye niwe yahindukiye abahukunderwa yabubatsi bagaye niryo gahindukiye rigumi huruka umusenzi yari yarahebwe niwe yahindukiye aburonderwa ishengero bari barataye niryo gahindukiye riraronderwa kikamushimanga uhorahagiye kukuzamura iki ni igihe cyawe umukozi iki ni igihe cyawe umusozi iki ni igihe cyawe nawe shengero iki ni igihe cyawe mucuraranzi iki ni igihe cyawe upfukama iki ni igihe cyawe usenga Imana usenga Imana ubudasiba ibihembo birakugezeho ibihembo biragushizeko ibihembo biragushizeko wari umeze nk'uwari yaratawe wari umeze nk'uwari yarahebwe ugiye kubakigonigwa ugiye kubakigonigwa ugiye kubakirondorwa ugiye kubakirondorwa ugiye kubakirondorwa mu makaritiye bazoguhaniranwa Yesu mu makaritiye bazoguhaniranwa bavuga bati n'uwikimbazi mu makomine bazokurondera no mu misozi uzoshikaye kuko Imana yabibemeje nabo bagiye kwemera kuko Imana yabibemeje nabo bagiye kwemera icyubahiro tugukomera amashyi menshi cyane Yesu nashimwe amen Yesu wacu nahabwa icyubahiro amen abantu mwese munezero muvuge watu wote mnafurahi mseme amen abantu mwese mwamaze kumva Imana watu wote mlishamsikia Mungu mseme amen Yesu abaheze Yesu awabariki sana Uhoraho yakuntumye ko Mungu alikunituma yeko arambwira ngo ndagutangariza akanambia nikutangazie tangazo
ngo icyo abantu banse kuba chenye watu walikatala uwecho ikimanigiri kubwira ndio chenye Mungu anataka kufanya. Tuseme amen. Abanezero muvuge mutame. Mwenye wanafurahi tuseme amen. Uhoraho arakwibutse. Mungu anakukumbuka kandi arasubiye kukwibuka. Tena anarudia kukukumbuka. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mungu wetu apewe sifa. Abantu munezero muvuge muti amen. Watu mnafurahi tuseme amen. Imana yawe wakoreye. Mungu wako litumikia. Kandi Imana wasenze. Tena Mungu liomba. Uyirondera abantu bagutuka. Unamtafutaga watu wanakutukana. Ariko muvuge muti amen. Museme amen. Uyirondera abantu bagutwenga. Unamtafutaga watu wanakucheka. Bakwita umusazi. Wanakuita mwenda wazimu. Bavuga tujya muntu nawe. Wanasema ule mtu naye yasaze. Alisha sana. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Yambwiye ngo ndakubwiye. Alinambia nikwambie. Ngo irahira guhoraho kwa. Anajilapia kwa Mungu wake. Ngo uyu mwaka ntugiye kurangira. Uyu mwaka hautaisha itakwiyeretse. bila kujitukuza kwako. Ngo kugira ngo abantu bose ili watu wote baze batinye Imana. Wamuogope Mungu. Wamenye ko Imana wakoreye. Wajue kama Mungu litumikia. Atabgari bayani. Si bayani. Atabgari dagon. Si dagon. Imana yacu ni ihabwa icyubahiro. Wetu apewe sifa. Abantu b'Imana muvuge muti amen. Watu wa Mungu mseme amen. Igihe kirageze. Wakati unatimia. Kuri wowe no kuri nanje. Kwako na kwangu. Igihe kirageze. Wakati unatimia. Kugira ngo Yesu ahaguruke. Ili Yesu asimame. Yerekane. Ajitukuze. Akora ibyananiye abantu. Atende makuu Akora ibyananiye abahinga. Atende Akora ibyananiye abanyabwenge. Atende walishika Yesu wenyine gusa. Yesu pekee. Aje kubikora. Anakuja kutenda. Kugira ngo agaragare. Ili aonekane. Kristo. Kama ni Kristo. Akoze imirimo n'ibitangaza. Anatenda makuu na miujiza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Abagabo muri hano muvuge muti amen. Wababa Mungu hapa mseme amen. Sinza wagejejwe kubugwa nawe. Sinza wagejejwe gusuzugurwa. Sinzi naho bagukengerere. Sinzi naho bakwakija. Ariko Uhoraho avuze ngo aje kugusubiza ijambo. Kandi aje kugusubiza kwa walikuwa walikupeleka. Amen. Tuseme amen. Yesu wacu nashimwe. Amen. Numva Imana ikomeza kumbwira. Nasikia Mungu anaendelea kunambia. Hari uburenganzira bwawe. Aseme piko haki yako. Bari barakutwara. Wanadamu walikupeleka. Imana ishimwe cyane. Amen. Tuvuge tuti amen. Ariko ubwo burenganzira bwawe. Hiyo haki yako. Imana yo mwishuru. Mungu wa mbinguni. Imukubiyako inshuro. Anayekurudishia tu sawa. Imana yacu nishimwe. Mungu wetu asifiwe. Daudi aratamba. Daudi akatenda. Atambira Uwiteka. Akamchezea Mungu. Ngo kuko yamugiriye neza. Kwa sababu alimtendea neza. Hari namba ugiye kuzotamba. Uwiteka amaze kugutabara. Mungu akikusaidia. Hari namba wowe uzotamba. Mungu michezo utacheza. Imana yacu ni ihabwa icyubahiro. Ngo mu mashuri bariga. Mu shule wanasoma. Ariko muvuge muti amen. Tuseme amen. Bakiga bagahara mu wa mbere. Wanasoma wanaanzia somo la kwanza wanasoma. Barishimwe. Amen. Bagomba yuko. Bagira ubumenyi. Bakagira naho bagera. Wafike mahali kandi ngo bariga ari benshi. Tena wenye kusoma abantu. Lakini panafikiana kwasi. Wanapewa ruksa. Bararushe. Kwa sababu wanakuwa ni choka. Kama na mashimana yacu. Yanga muntu warushe. Urira mu murimo w'Imana. Unataka kupewa. Imana yacu ni jina. Amen. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Uhoraho ahabwa icyubahiro. Amen. Imana ishimwe. Amen. Mu mashuri bariga ari benshi. Mu shule wanasoma. Hahora ahantu. Wanafikiaga fasi. Bagahabwa impapuro z'umutsindo. Wanapewa karatasi za ushindi. Wakire urupapuro rw'umutsindo. Upokee cheti chako cha ushindi. Tuvuge tuti amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Dawidi aratamba. Daudi akacheza. Atambira Uwiteka. Akamchezea Mungu. Kuko yamugiriye neza. Kwa sababu alimtendea vizuri. Hariho agasimbo uzosimba. Kuko michezo na hari intambo uzotanga. Kuko michezo na Daudi. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ugiye kuba kigwanirwa mu muryango. Nenda kuwa mwenye bashobora kuba bahategura imanza. Ariko ntibakurondere. Ubwo muntu w'Imana. Ugiye kurondera. Tugiye kujyahe. Tugire gutya. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Turamutse Imana bene data. Irabereye kandi ibaye mu anastahili na anastahili. Amen. 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 Imiryango yari yaraguhebye. Familia za kweli. Basi ni yuba. Mmoja wa kwanza ariko Imana ikiravuga ngo bagiye kugushakisha. Wanaenda kukutafutisha. Bakurondere.
kubera icyo Imana yakugize ibintu tubwira mugenzi wawe ati hari ikintu Imana igira ikugira. Amen, haleluya. Tuvuge tuti amen. Imana ishimwe. Bazotegura imanza bazovuga ati papa Donata ashitse kugira haragikoreka. Imana yacu nishimwe. Bazotegura imanza bavuga ati nazitazo cyahageze ati kugira haragikoreka. Tuvuge tuti amen. Bazotegura imanza bavuga ati cyagi tutamubonye yagikoreka. Yo mubandi mwanakomeye amashimwe. Imana ishimwe cyane. Tuvuge tuti amen. Imana ishimwe yugiye guhererwa ijambo. Haleluya. Tuvuga tuti amen. Aho wakira ijambo yugiye guhererwa ijambo. Tubashye Imana yacu. Tuvuge tuti amen. Haleluya, amen. Miriam aratamba atambira Uwiteka kuko yamutabara. Tuvuge tuti amen. Abisirayeli bajya gutera Miriam yaratambye. Imana ishimwe yari yibutse aho Imana yabakuru. Tuvuge tuti amen. Ahantu ugiye kwibuka Imana ishimwe. Tuvuge tuti amen. Utangura kuvuga ngo reka nibuke mu mwaka wa nyari byari bimeze gutya, byari bimeze gutya, byari byanditse gutya. Ati Imana yarahandenganije. Tuteraza haleluya ushimwe. Imana ishimwe cyane. Amen. 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 Ibihe bigiye guhinduka. Ibihe bigiye guhinduka. Ubuzima bwawe bigiye guhinduka. N'umuryango bazabimenya. Ibihe byawe byahindutse. Ugiye kuba kigwanirwa. Tuvuge tuti amen. Uwimana ihaye ijambo ararihira. Imana ishimwe cyane. Abiteguye guhabwa ijambo ushyira amaboko yanyu hejuru. Tuvuge tuti amen. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Tuzamura icyubahiro cy'Imana shingiro ry'Imana. Oh haleluya. Imana yacu irakundana. Imana yacu irakomeye. Imana yacu ikora ibyananiye abahanga. Imana yacu ikora ibyananiye abanyabwenge. Twibereye mu bwigobeko bw'izuba byose. Twongere dukomere amashyi Imana yacu. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Arinde hariya ku ruhome uhagukuye haleluya zitatu. Arongera ushimira Imana. Iramara ngo ndakubwire igihome kirasenyutse. Yo haleluya zitatu zishimye. Imana ihabwa icyubahiro. Oya sing gloria. Haleluya. Haleluya. Icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni icyayo. Ntabwo bazogisangira. Icyubahiro ni icy'Imana. Ntabwo bazogisangira. Ariko murongozi nguma numva kariri. Subizamuka utere yindi haleluya. Nguma Imana nguma izamura kariri. Ikirangurira ngo ndakubwire. Imana iratanguje urugendo. Yarabasiye marayata. Mana ndabimufasha dukora amashuri. Irashize mu ngiro inzozi zirambaye umubiri yokorera amashobana yacu. Haleluya amen. Haleluya amen. Haleluya amen. Shengero ry'Imana mwese mwikorera amashyi. Haleluya. Yora basiya marayata. Umutwanzu uratambitse. Ishengero ry'Imana. Umutwanzu uratambitse. Yaba ry'Imana riratabaye. Mungu anasaidia. Mana nishi. Korobisi Yesu nashimwe. Ariko tuvuge tuti amen. Umuntu yaje gusamarira ngaha araza gutahana umuhombe. Ariko umuntu yaje adasamara araza gutahana
tuvuge tuti amen. Kora visi numvise Imana ikunura. Haleluya. Umucurananzi wacu tere haleluya zitatu wewe. Tuvuge tuti amen. Ntacyo naho birucike kubuza mugizo haleluya zitere. Tuvuge tuti amen. Numvise icyo Imana ari inyongorera. Mwana umubari yumugisha umwana w'Imana. Yesu abaheza cyane. Tuvuge tunezereze data. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Iwe yabubatse iragaye. Yahindukiye ari gufuruka. Umusanzi yasuzuguwe. Yahindukiye muronderwa. Haleluya, 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 haleluya. No muri gashengero. No muri kuma muri Yesu bagiye kukurondera. Muri Kristo bagiye kukurondera. Kubera ko bashimana bagiye kuguha icyubahiro. Tuvuge tuti amen. Kubera ko ukora Imana ukayikora utabujyanye ukayikora utabibasha ukamtumikia bila kumdanganya, anaenda kukutia juu wakati wa kufaa. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Yari yarabitowe. Jackie yari yarabikowe. Amadona yari yarabikowe. Yomana yari yarabitowe. Eric yari yarabikowe. Imana yacu muzakiruguruza. Akisema hajinyombadilisha. Imana na Abrahamu. Iramubwira ati Abrahamu. Zaguha umwana. Mtoto. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Ariko yemwe muvuge muti amen. Tuseme amen. Ati nzaguha umwana Abrahamu. Mtoto Abrahamu umenga biriko biratera kongera imbere. Musogeza mbele. Umenga rikarasahaza. Utafikiri kwa nasize. Ati none Imana. Akasema sasa. Mbona niko nasahaza? Mbona mimi naona niko nasahaza? Atakana nsize. Niko nazeeka bila kwa Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Atega ubutunzi bwanje. Eti utajiri wangu. Ati uzohava butahira abandi. Utapeleka wengine. Oh haleluya. Alivyo Imana yakubwiye. Zenye Mungu alikuahidi. Ariko uyu mwaka. Uyu mwaka. Amen. Asante. Ubukungu bw'ubuhanuzi. Uyu mwaka ni bwawe. Uyu mwaka ni bwawe. Imana ishize kw'ikidoro. Uyu mwaka ni bwawe. Haleluya amen. Iratoboye akariba. Anapasua chemchem. Amen. Iratoboye akariba. Anachimbua chemchem. Kagiye kududubiza. Anaenda kuchemka. Akariba. Chemchem. Ila mugenza we akariba. Ese tugira amaboko akariba. Akariba. Yo wakariba we. Chemchem. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Iratoboye akariba. Toboa anapasua chemchem. Kanda ko kariba Tena hiyo chemchem Mungu anapasua. Nta muntu ashobora kukuba. Hakuna mwanaweza ifunga. Manishimwe. Tuvuge tuti amen. Nta n'umuntu azoshobora kugatoba. Hakuna mwenye atayiharibu. Kubera Imana ari Kwa wagatoba. sababu Mungu ndiye ali. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Amen. Nuko Abrahamu asenga iryo sengero. Ibrahimu akaomba ile ombi. Oh tuvuge tuti amen ashenge. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Tuvuge tuti amen. Tuseme amen. Imana yo mwijuru kuko itabesha. Mungu wa mbinguni kwa sababu si muongo. Imana ishimwe. Amen. Abrahamu wageze mu zabukuru. Ibrahimu alipofika makao makuu Umushitsa kwisezera. akamtimizia kwa ahadi. Ahereza umwana yamusezera. Akampatia mtoto alimwahidi. Tuvuge tuti amen. Amen. Kare bavuze ngo hari umuntu agomba umwana no gusenga yabisengeye. Tuli ya kwanza walisema piko mtu anahitaji mtoto na aliombea. Bazi gucakira. Watu hawajawahi kupokea. Bagicakira. Niyumvise gusa ko ari jewe. Mimi nikijisikia kama ni mimi. Nachaku bitare zitatu Ningefika napiga haleluya 3 za nguvu. Atago. Bila uoga. Ko narindire ngo numve ko bavuga ngo azizamuye kama piko matapandisha haleluya. Ndabura. Nikakosa. Nanabuja bibaza ko atawuhari. Unajifikiri hayupo? Mana ishimwe. Amen. Mumbwize ukuri ntawuhari. Unambilisha ukweli hayupo? Mana ishimwe. Haleluya. Amen. 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 Mana yacu. Amen. 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 Nukimane. Amen. Ivyo ni Imana ibigo. Hivyo ndio venye Mungu anakuanga na Urumvise Imana izanye ubuhanuzi.
yawe ukisikia Mungu analeta unabii igakora ku mutima wawe anagusa ku roho yako ucumaze imisuse yachana maliza maswali cyangwa cyakira mu kanwa kawe wala chenye kilikuwa kilipuka ukagisaba Imana ukakiomba Mungu ukumva umukozi w'Imana arakivuze gusa Mungu anakisema tu ukubita haleluya Mungu anapiga haleluya tuba uhanuzi ni kwanje huyo unabii ni wako chawaki ugachakira unapokea ukereka Imana ko wazize Mungu kama uliviamini kandi wabicakira na ulivipokea Imana ihezagira Mungu awabariki atabampera umugisha Baba awabariki amasana yaratoreka masana yanatutoka Yesu nashimwe turashima Imana rero tunamshukuru Mungu umwanya mwiza Imana yaduhaye mzuri Mungu alitupa kugira ngo tube hano kuri uyu ili mugoroba tuwe hapa jioni ya twese leo duhaguruke sisi wote tusimame imbaraga kwa uwezo ibikorwa byose tubikore mu kazi zote bubanzi tuzitende kwa kugira ngo haraka dushobore gutaha hakiri ili kare tuweze kwenda mapema ndazi neza yuko ninajua ya kwamba vizuri umusuri izina para siku tuzoririmba ya ndirimbo ivuga ngo tutaimba ile nyimbo inasema zorambarara nitalala Yesu nitalala Yesu mugikiriza cyane katika kifua chako manishimwe cyo gihe hiyo wakati ngombye uzoryama ukitaka utalala Imana ishimwe amen tutaraba ngaha kuri iyi saa bila kutazama hapa kwa Isa Imana ishimwe amen ugira guce unataka kukucha mutwenzi uratambitse asubuhi na kucha naga hapa naji ivyo rero tugomba gusenga hivyo sasa tunataka tuombe dusaba Imana ngo binyarutse tuombe Mungu aviharakishe tuvuge tuti amen tuseme amen abitunyarukirize zo bikoze avituharakishie atakuwa alifanya sana bize ili vije abantu Imana babone gukorera Imana watu wa Mungu waone kumtumikia Mungu hariho umuntu yaraye inzara kuko mtu akilala njala adashobora kuja gusenga hawezi enda siko kuomba bimeze si gahe hivyo vilivyo hariho umuntu yiri ubusa kuko mtu akishinda njaa adashobora kuja gusenga hawezi enda kuomba siko bimeze gahe si ndio si vilivyo nkavuga twumva bari hawe icyubahiro Mungu apesi tugiye gusenga Imana tunaenda kuomba kuko hari abantu babura icyo barya kuko wenye wanakusanya chakula no mu nzu y'Imana ntasubire na kwa nyumba ya Mungu asirudie kupaonekana siko biri gahe si ndio si vilivyo ntudusenga Imana kubera wariye usiombage Mungu juu ulikula kwari Imana yugara kuna wakati Mungu anafunga unakosa chakula mugabo igomba mu musaruro lakini anakutaka ejo faida Imana izokuzanira ili ibyurya kesho Mungu akuletee ugahereza chakula n'abagenzi upatie na warafiki mugabo ikabigomba kugusuzuma lakini anataka kukucheua nabigeno yikunda akupime aone haguruka dusenga Imana simama tuombe turasenga Imana yihutishe tuombe Mungu aharakishe isezerano kuri abo bantu ahadi kwa wao watu kugira ngo izane ibifungurwa ili alete chakula hanyuma nabo bakorera Imana nao wamtumikie Mungu turahaye kazi umurongozi ashikira tunakaribisha kiongozi afike hapa iryo sengesho aombe ile ombi hanyuma irindi sengesho rigira lingine ombi la pili turasenga Imana tutaomba Mungu duhamagara ibitariho nk'ibiriho tunaita venye kugira ngo bize havionekane bidushikire kujya mutwara ufise kwa ile hitaji unayo kibazo cyose kwa ile kiguhaye tatizo yenye nakuvamia barire Yesu uti Yesu umwambie Yesu sinagukorera kubera ko sikutumiki kwa sababu mfise imyambaro myinshi niko na mavazi mengi mfise amazu menshi niko na manyumba mengi mfise ivyonja niko na byinshi chakula chini ndagukorera kubera ko nziko ninakutumikia kwa sababu hari najua ya ikintu kwamba waneguriye piko mbingu nitayarishia uzonjana utanipeleka hemo turamuhaye kazi asenga Imana tunamkaribisha ombe Mungu haguruka dusenge Imana simama tuombe Mungu nawe tuzi ibiganza byawe na wewe upaze mikono upandishe mikono yako hanyuma duhamagare Imana alafu tumuite Mungu Mana data wa twese uri mu ijuru asante uzamuriye amaboko ko ni wewe ushobora byose ni wewe uhamagara bitariho bikabaho ni wewe uzura ivyapfuye ukabihindura bizima bifise amatwi yo kumva iyo bihamagaye birumva kandi bikongera bikakwitaba warageze ku kiyaga bariko bararoba byanse kuko uri Imana ibirema ubihamagara bikumva warabihamagaye birumva ifi zarakwitavye Imana nizitavye ba Petero kuko kare hose bari barondeye birabura ariko kubw'ijambo ryawe Mana yera ibitangaza vyarabaye kandi baca baroba nyinshi duhamagaye ubuntu bwawe bugere mu ihanga ryawe bwihutishe ubutabazi ku bantu bawe bwihutishe ubutabarwa mu bana bawe kugira ngo ishengero ryawe rinezere ishengero ryawe rireme ishengero ryawe rikomezwe ishengero ryawe ryizere abantu bawe babandanye kukwizera kuri Imana igira neza kuri Imana icinzira uhoraho Mana turaguhamagaye wewe ureme ibitariho bikongera bikabaho mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti wuruke utabara ubwoko bwawe imbaraga zawe zigere mu ihanga ryawe hanyuma abantu bawe batabawe urakoze turagushimiye urakoze turagukomeye amashi urakoze kubikoze
izina rye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Yesu abahezagire cyane. Yesu awabariki twese sana. twicare. Acha sisi wote tukae. Imana ibahe umugisha. ukaba ukoresha imashini ordinateur, telefone Android, ntucike ubutumwa bwiza n'ibiganiro kuri Alimaso TV arivyo Yesu arakiza, Himbaza Time, Interview, Gospel Music. Gukwiza isi yose ubutumwa bwiza hamwe na Alimaso TV.